Un vēlāk es arī padalīšos par to, kā šo Euharistijas sakramentu izmantot, lai mēs kļūtu veseli. Et aussi l'adoration, Tāpat adorācija, kas šobrīd būs, sacrement de guérison kas arī ir īpašs dziedināšanas sakraments. et la confession. Un arī grēksūdze. Voilà, j'avais déjà parlé un peu ce matin, Tad šodien no rīta es tādu ievadiņu un une nelielu espèce d'introduction, mazliet runāju. et maintenant commence vraiment le séminaire. Tā, tagad sāksies pa īstam seminārs. Alors, voilà, ce qui est important à savoir, c'est que celui de la Bible, il est marqué au début, il y avait la parole. Kas ir svarīgi, kad pašā Bībeles sākumā ir, kad saka tā, ka Dievs vārds ir kļuvis miesa. On peut le dire en des temps, c'est plus facile. Latviski tas būtu vieglāk pateikt. C'est dans l'évangile de Saint Jean. Tas ir svētā Jāņa evaņģēlijā pašā sākumā. Et là, Saint Jean commence comme, c'est un peu comme la Genèse de l'Ancien Testament, comme une nouvelle création. Un īstenībā Jānis sāk šo evaņģēliju līdzīgi tā kā radīšanas grāmatā, tā kā būtu jauna radīšana. Tagad viņa iesākusies. Pirmsākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, vārds bija Dievs. Vārds bija Dievs. Tas bija pirmsākumā pie Dieva, viss caur viņu ir radies. Viss caur viņu ir radies, un bez viņa nav radies nekas, kas ir radies. Viņa bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā. Un vārds tāpa miesa, un majoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpilnīgošā Dēva. Pilnu žēlastības un patiesības. Donc, pour la Bible, la parole est premier. Tātad Bībelē vārds ir pats pirmais. Et surtout la parole de Dieu. Īpaši Dieva vārds. Qui est Dieu? Kas ir Dievs? La parole est Dieu. Tātad vārds ir Dievs. Et donc, et nous aussi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Un mēs arī esam veidoti pēc Dieva līdzības. Et là où nous sommes le plus faits à l'image de Dieu, c'est que dans la parole. Tātad un visvairāk mēs esam līdzīgi Dievam vārdā. Nous pensons, Tātad to vārdu, kas ir mūsu domāšana, nous sentons, to, ko mēs jūtam nous faisons. un ko mēs darām. Mais il y a encore une chose, vous voyez, pour notre ami Robert Betz, là dont j'ai parlé ici, Robert Un Betz, tad otrs, ko arī Roberts Bets saka šajā grāmatā, il fait une classification. viņš klasificē. Il dit que d'abord, il y a le corps physique. Hein. Il faudra quelqu'un les temps qui m'écrit ça. Jā, varbūt, ka kāds varētu latviski uzrakstīt. Quelqu'un peut écrire à ma place parce que je ne connais pas le temps. Jā, nevar uzrakstīt latviski. Jā. Tātad viņš klasificē, tātad vispirms ir tātad miesa, ja? Oui, donc la première c'est le corps physique. Tātad fiziskā miesa. Le corps physique, oui. Fiziskā miesa. Puis, il y a le corps émotionnel. Tad ir emocionālā miesa. Vai emocionālais ķermenis, tā varētu teikt, varbūt drīzāk kā emocionālais ķermenis. Et puis, il y a le corps mental. Un tad ir garīgi tas mentālais ķermenis. Et puis, il y a le corps mental. Et puis, il y a, et ça c'est une chose plus importante, Tad vēl vissvarīgākais, kas viņam c'est les impulsions du cœur. Enfin, on peut le corps spirituel, tātad garīgais, charismas. garīgais.
Garīgais. Jā. Garīgais. Vai gars? Jā, gars. Jā. Gars. Cilvēka gars. C'est-à-dire der spirituelle Körper, der geistliche Körper. Nu jā, jā, jā. Garīgais ķermenis vai garīgā mēs. Et là, tu peux écrire ici. Corps, life, corps, miesa, la life, miesa. Psyche. Emocionāls, Psyche. Jā, psyche. Oh. Siena, Dwessel. Siena, das Land. Dwessel. Mental ist la raison, der Verstand. Tātad prāts. Ja. Jā, mentālais ķermenis, tas prāts. Et puis, cœur, esprit, sirds und Gas. Sirdsgas. Sirdsgars, jā. Sirdsgas. Vai sirdsprāts. Paldies. Tu bent mazāk? Ļoti grūti mums būtu redzēt maziņi. Tu klein? Ja, gribēšu. Jā. Pourquoi est-ce qu'on dit corps? Pourquoi j'utilise le mot de corps pour tout? Kāpēc viņš visam izmanto ķermenis? Parce que nous ne sommes pas des anges. Tāpēc, ka mēs neesam eņģeļi. Les anges aussi, ils ont l'esprit. Jo arī eņģeļiem ir prāts, jā, tur gars. Mais donc, parce que dans la Bible, on parle comme ça. Miesa, psyche, prāts, sirds. Bībelē nerunā tā, tur miesa, psihi, prāts, sirds, prāts, gars. Mais ailleurs dans la Bible, on parle du corps spirituel. Bet tomēr runā par dvēseli, tas ir par garīgo ķermeni Bībelē. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans notre vie est inscrit de notre corps. Tātad viss tas, kas ir noticis mūsu dzīvē, ir ierakstīts mūsu miesā vai ķermenī. Comme un album de photos. Tā kā mēs tā kā esam tā kā fotoalbums, iekšā mums viss ir tas. Tout notre passé Visa mūsu pagātne est inscrit. ir ierakstīta. Donc tout ce que nous disons, Visu to, ko mēs sakam, donc on doit faire attention à ce qu'on dit, tātad ļoti uzmanīgi par to, ko mēs sakam, est enregistré ir reģistrēts. dans le monde entier. Visā pasaulē ir reģistrēts. Et donc Jésus dit lui-même, faites attention à ce que vous dites. Tāpēc arī Jēzus saka, esat uzmanīgi uz to, ko jūs sakat. Vous allez être jugé pour chaque parole que vous dites. Kad jūs, kā saka, tiesās pēc katra vārda, ko jūs esat teikuši. C'est la parole qui vous juge. Tas ir tieši tas vārds mūsu tiesās, ko mēs esam teikuši. Votre pensée vous juge. Arī mūsu tieši domāšana. Donc on doit faire attention à ce que nous pensons, ce que nous... Tātad ļoti svarīgi un būt uzmanīgiem par to, ko mēs domājam, ko sakam. Parce que ce que nous pensons et ce que nous disons Jo tas, ko mēs sakam, ko mēs domājam, va créer des sentiments. tas rada tās jūtas vai emocijas. Donc chez beaucoup de gens, Ļoti daudziem moderniem ils cilvēkiem, sont surtout marqués par le prāts, par le... ļoti daudz cilvēki ir iezīmēti tieši ar to, ka viņi ir prāta cilvēki. Quand je disais comme ce matin, je disais à une fille, tu es belle. Līdzīgi tā kā vienai meitenei, kurai es parāk teicu, ka es viņai piegāju klāt, saku, tu esi ļoti skaista. Non, je dis, Viņa saka, nē. ça vient, c'est mental. Tātad tas nāk tā kā no prāta izdomāts. C'est froid. Viņas ticība ir tieši tas prāts, tas lēmums, ko viņa ir izdomājusi. Mais, vous voyez, nous avons tantôt, et encore pour pratiquer,
pratiquer. Nous allons pratiquer tantôt un tout petit peu. Un tad drīz vien mēs arī praktizēsim. Mēs jau to praktizējam par tēvu. Nous avons dit tantôt Tēvs abu. on va encore le faire pour réveiller ceci. Jo ļoti svarīgi ir uzmodināt garīgo ķermeni. Parce que pour guérir, c'est ça. Lai kļūtu dziedināts, ir svarīgi tas sirds prāts, vai garīgais ķermenis. Parce que nous entendons toujours des voix assez difficiles, hautes, qui parlent assez fortes. Jo mēs paši diezgan skaļi, un arī dzirdam diezgan skaļi uz sevi sakam, vai paši sevi sakam kaut ko tādu, kā varētu sacīt, parasti sliktu, to balsi. Oui. Surtout quand on est dans le stress, Sevišķi, kad esam stresā, dépressif, depresīvi, on a les paroles qui dominent en nous. tad ir tādi vārdi, kas mūsos dominē. Soit les paroles que nous avons reçues des parents, Bieži vien tie ir vārdi, kas nākuši no mūsu vecākiem, des paroles négatives, negatīvi vārdi, et que nous avons internalisées. un kurus mēs tā kā esam personalizējuši, On a pris la parole en nous ieņēmuši sevī šos vārdus, et nous avons confirmé cette parole. un mēs tā kā viņus apstiprinām. Par exemple, si par exemple un enfant est battu Piemēram, kāds bērns, kas ir sists par le père ou par la par mère, tēvu, no tēva vai mātes, au lieu de penser tādā vietā, lai viņš domātu, que l'enfant dit mon père a besoin d'une thérapie, kad bērns domātu, manam tēvam vajadzīga kāda terapija, kāda ārstēšana, et là il a raison. un kurā viņš ir tas bērnam būtu tad taisnība. Si l'enfant parlerait comme ça, Ja viņš tā domātu, comme le Gargas qui avait dit ça, garīgais ķermenis, tad, si l'enfant parle comme son cœur, ja viņš runātu ar savu sirdi, le garīgajā vrai ķermenī, enfant, tad patiesi bērns, comme Jésus dit, soyez comme les enfants, kad arī Jēzus teica, esat kā bērni, mais je dirais que ce que mon père fait là, ma mère fait là, n'est pas juste. tad bērns domā tā kā mans tēvs vai māte dara, tas nav patiesi. C'est au début que c'est. Un viņš to zina, bērns it kā zina savā garīgajā ķermenī, viņš to zina. Mais très vite, Bet diezgan ātri il va donner raison à ses parents. viņš tā kā dod, dod atļauju tēvam mātei, kā viņiem būtu tā patiesība. Atdod to patiesību tēvam mātei. Il va penser. Un viņš sāk domāt, prātot. Il ne va plus parler comme son cœur, il va parler comme sa tête. Un viņš sāk prātot tā kā viņa galva domā. Donc si mon père me frappe, c'est parce que je le mérite. Un viņš apmēram var izdomāt tā, ja jau mans tēvs mani sitā, tad es esmu to nopelnījis. Je suis coupable. Es esmu vainīgs. Et alors, il commence à se juger lui-même. Un tad bērns sāk sevi tā kā tiesāt un nosodīt, ja, kad parādās vainas apziņa. Il se dénigre, Viņš tā tad kļūst, il s'abaisse, viņš sevi tā kā pazemo, je ne suis pas bon. es neesmu labs. Si les parents se comportent comme ça par rapport à moi, c'est parce que je ne suis pas bon. Tātad, ja mani vecāki pret mani tā izturas, tas nozīmē, ka es neesmu labs. Et alors, on peut dire après, c'est comme si tu disais à quelqu'un d'autre, frappe-moi parce que je le fais déjà moi-même. Jā, un tad tas būtu tā, it kā mēs kādam citam teiktu, sit man, jo es pats jau sevi situ. Donc les paroles négatives Un tie negatīvie prennent vārdi, sur nous tos, ko mēs esam paņēmuši savā miesā, et que deviennent autorité. un viņi kļūst par autoritāti mums pašiem. Et comme je disais ce matin, la plus grande autorité, ce n'est pas la parole des parents, Un tad, ko jau mēs no rīta runājām, kad tātad vislielākā autoritāte, kas ir priekš mums, nav mūsu vecāki tēvs vai māte, bet mēs paši sev. Es esmu vislielākā autoritāte pats sev. c'est moi qui va dire que je suis mauvais. Es pats sev saku, es esmu slikts. Ou que l'enfant pense, et voilà, ça aurait été mieux que je n'existe pas. Pat, piemēram, kad viens bērns domā tā, būtu labāk, ja es neeksistētu. Je suis un poids pour mes parents. Es esmu tā kā sloks saviem vecākiem. Et quand c'était très douloureux,
Un tad, kad tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, nous avons mis ça dans notre inconscient. Mēs to pat šo domu ieliekam tā kā zemapziņā. Donc il y a notre conscient, Tātad ir apziņa, dont je suis conscient, tur, kur man ir apziņa, et il y a notre inconscient. un tad ir zemapziņa. Et si on demandait aux gens, tiens, de vivre comme ça, dire ça, frappe-moi parce que je le fais déjà moi-même. Ja mēs, piemēram, sakam citiem cilvēkiem teikt, ja, kad sit man, jo es jau pats sevi arī situ. C'est fou, c'est absurde. No, ja kāds mums skaļi kāds to pateiktu, ja mēs domājam, nu tas cilvēks taču ir traks vienkārši. Et nous-mêmes, on dirait c'est absurde. Un pat mēs, ja domātu, ka mēs sev to sakam sit mani, ja, mums liktos diezgan stulbi. Personne verrait ça. Jo personīgi neviens to tā nedara. Et en réalité, tout le monde le fait. Bet arī pašā laikā visi to dara. Parce que nous sommes dominés par l'inconscient. Jo mēs esam vadīti no tās zemapziņas. Toute notre vie est dominée par l'inconscient. Jo mūsu visa dzīve tiek vadīta lielā mērā no zemapziņas. Tout ce passé qu'on a enregistré. Viss tā pagātne, ko mēs sevi esam reģistrējuši. Et qui continue à nous dominer. Un tā tomēr mūsos dominē. Mais je commence d'abord avec le positif. Es gribu sākt ar pozitīvo. On va d'abord mettre, pour réveiller ça, on va mettre devant la présence de Dieu. Lai mēs nokļūtu Dieva klātienē, modināsim šo garīgo ķermeni, sirds. Mettez vos pieds sur terre. Sirds garu. Tad saliksim kājas uz vidas. Ça, c'est le symbole Jo tas simbolizē de la sécurité, tādu mūsu drošību, la confiance. mūsu uzticību. Nous avons besoin d'une fondation. Mums ir vajadzīgs pamats. Et quelle est la fondation la plus sûre? Un kāds ir pamats, mums visdrošākais pamats? Ce n'est pas l'argent, Tā nav nauda, ce n'est pas la banque, tas nav banka, ce n'est pas l'État, tā nav valdība, ce n'est pas la société, tā nav sabiedrība, ce n'est même pas l'Église, tāpat nav baznīca, ce n'est pas ma famille, tā nav mana ģimene, c'est Dieu. tas ir Dievs, Et c'est la fondation. jo viņš ir visu pamats. Et quand je dis Dieu, c'est Dieu le Père. Un kad es saku Dievs, tas nozīmē Dievs tēvs, Jésus veut nous révéler le Père. jo Jēzus ir atnācis, lai atklātu mums Et tēvu. lui, c'est la base de toute la base. Un tas ir pamats tēvs. Et nous devons apprendre à entendre sa voix. Un ir svarīgi iemācīties dzirdēt viņa balsi. Est-ce que vous avez déjà entendu sa voix? Vai jūs esat dzirdējuši tēva balsi? Parce qu'il parle 24 heures sur 24 heures. Jo viņš runā 24 stundas dienā, reiz 7 reizes nedēļā. Il parle tout le temps, Visu laiku, communique toujours. vienmēr. Alors pour comprendre ça, Lai to saprastu, je vais utiliser une parabole. es gribu izmantot vienu līdzību. Il y avait un fermier Ir viens fermeris, qui travaillait dans le foin viņš strādā tātad uz lauka, et il a perdu sa montre un viņš pazaudēja savu pulksteni dans le foin. tur tādā laukā. Donc il devient actif, Un tad viņš sāka aktīvi, inquiet, un aktīvs palikās un arī tāds uztrauks, kur, jā, kur viņš man nav vairs tas laika rādītājs, kur viņš ir palicis. C'est une montre qu'il a reçue de sa maman. Un šis pulkstenis bija, kur viņš bija saņēmis no mātes, mantojumā. Un viņš meklē to. Activement, manière Ļoti inquiète. aktīvi ar visu galvu. Mais c'est très difficile de trouver une montre dans le foin, Bet jūs zināt, ir ļoti grūti atrast pulksteni laukā, où il y a beaucoup de foin. kur ir daudz Et alors il appelle son fils. zāles. Il appelle son Viņš fils. te pasauc savu dēlu, Et il dit, aide-moi à trouver ma montre. un viņš prasa dēls palīdz man sameklēt šo pulksteni. Qu'est-ce que fait le fils? Un ko dēls dara? Il se couche dans le foin, Viņš apguļās tajā pļavā, laukā, relax, un sāk relaksējās, et il ne faisait rien. un neko Il nedara. restait là, Un viņš tur paliek, dans le foin. tādā ticībā. Le père ne comprend pas, il cherchait un peu. Tēvs nesaprot, viņš tur meklē ļoti aktīvi uztraucies šausmīgi. Et après une heure de silence, Un pēc vienas stundas klusuma, kad tas dēls tā guļ, ce jeune homme entend
tas jaunais vīrietis dzird. On reste très longtemps dans le silence pour commencer à entendre. Tātad pēc vienas stundas viņš dzird to pulksteņu tikšķēšanu, jo vajadzīgs laiks, lai ieklausītos. Et voilà, il écoute. D'où vient Viņš le bruit? klausās, no kurienes nāk tā skaņa. Ja, et trouve la rencontre. Un atrod to pulksteņu. Voilà, papa. Lūk, tēvs. Deux méthodes de trouver la montre. Tātad ir divas metodas, kā sameklēt pulksteni. Pour écouter la voix de Dieu, Tātad klausīties Dievu on va balsī, rester dans le silence palikt klusumā, jusqu'on entend ça. līdz kamēr sameklēt, līdz mēs dzirdam viņa balsi. Vous avez à l'époque, je parle pour des, parce que nous sommes tous un peu plus âgés, nous avons connu la radio qui faisait encore du bruit. Mēs arī, varbūt daudzi, kas ir vecāki, atceramies tādu rādio, kurš taisīja trokšņus tādus. Quand on tournait pour trouver le bon son, Tad, kad mēs meklējam to staciju īsto, tad bija tāda skaņa, mais on trouvait le bon son. kā vēl mēs varējām uziet uz to īsto staciju, ko gribam klausīties. Aujourd'hui, avec les appareils modernes, ils font plus ça. Un tagad jaunos aparātos tādu nevar dzirdēt. À travers tous ces bruits, Un tajā visā, trouver la bonne fréquence. tātad bija daudz visādi trokšņi, jā, bet tagad vajadzēja uziet uz to īsto vilni. Voilà. Parmi tous nos bruits que nous Tātad avons, caur visiem šiem mūsu trokšņiem, kas mums visapkārt ir, il y a une petite voix, ir maza balstiņa, toute douce, ļoti maiga, paisible, tāda maiguma pilna, mais forte, bet arī pašā laikā pietiekoši spēcīga, puissante. kuru mēs varam just. C'est la voix du Père, Un tā ir tēva la balss, voix de Dieu. Dieva balss. On peut l'entendre tout tranquille. Un mēs to varam sadzirdēt, kad esam pavisam mierīgi. Alors, on va ouvrir notre main, Tad arī mēs rokas uzliksim. fermer nos yeux, Aiztaisīsim acis, cietīsim. voilà. Et nous allons faire comme cette Catherine Etienne. Un tad mēs sāksim ar to lūkšanu, ko Katrīna no Sienas Il mācīja, dit, kuru Dieu, teica, dis-moi qui je suis Dievs tēvs, parādi, kas esam es pour toi priekš tevis, et qu'est-ce que toi tu es pour moi. un kas esi tu priekš manis. Montre-moi qui tu es, Parādi man, kas esi tu priekš manis, quel Père tu es, kāds tēvs tu esi, et montre-moi qui je suis. un parādi tēvs, kas esmu es priekš tevis. Libère-moi de tous les fausses images de toi, Atbrīvo mani no visām nepareizajām iedomām par tevi. libère-moi de tous les fausses images que j'ai de ma mère. Un atbrīvo mani arī no visiem nepareizajiem attēliem, kas man ir par sevi. Père me dit, tu es mon enfant bien-aimé. Un tēvs mums saka tagad, tu esi mans iemīļotais tēvs. Depuis l'éternité, je te connais. No kopš mūžības es tevi pazīstu. De l'amour éternel, je t'aime. Kopš mūžības es tevi mīlēju, bezgalīgu mīlestību. Je t'ai choisi depuis l'éternité. Es tevi esmu sameklējis kopš mūžības Je te un connais, izredzējis. je te connais. Es tevi pazīstu kopš mūžības. Je sais très bien qui tu es. Es ļoti labi zinu, kas tu esi. Et c'est bien toi qui vois comme tu es réellement. Un tikai es esmu tas, kurš tevi pilnībā pazīst, kas tu reāli esi. Et si tu voyais comment tu es, Ja tu redzētu, kas tu esi īstenībā, tu pleurerais de joie. tu raudātu no prieka. Tu es pour moi une perle, Tu esi priekš manis īstā pērle, un diamant. dimants. Le plus important, c'est de laisser aller parler. Svarīgākais ir ļaut viņam runāt uz mums. Et j'ai dit oui, Père. Es tagad atbildu tēvam, jā, Disons oui. teiksim jā. Et disons oui à soi-même. Tad pateiksim jā arī pašiem sev. Jā. Donc c'est le premier médicament. Tas ir tā kā pirmais medikaments, ko varētu
ko mēs uzņemam sevi. On va prendre aussi le deuxième médicament. Un tad arī par otro medikamentu tagad paņemsim viņu. Vous voyez que Jésus est mort sur la croix. Jūs zināt, ka Jēzus ir miris uz krustam Pour moi toute seule. par mani vienīgo. Et de son cœur sortait du sang. Un no viņas sirds, caurdotās sirds ienāk asins un ūdens. C'est la matière la plus précieuse sur la terre. Asins ir svarīgākais materiāls uz visas zemes. C'est plus cher que tout l'argent et tout l'or, Visdārgākās asins, kas ir dārgākas par jebkuru naudu, tout le pétrole. par visu benzīnu. Et ce sang, qu'est-ce qu'il fait? Un ko šīs asinis dara? Il coule comme une douche. Šīs asinis tek kā duša. Et je peux me mettre sous cette douche. Un es varu paiet zem šīs asiņu dušas, kas nāk no Jēzus sirds. Libéré de tout. Lai pilnīgi tiktu atbrīvots no absolūti visa. Son sang, c'est enlever tous les péchés. Šīs asinis, kas mazgā no katra vismazākā grēka. C'est encore cette Catherine qui dit ça. Un to arī Katrīna no Sienas saka. Elle dit qu'il n'y a que le sang qui va enlever tout. Kā tikai asinis ir tās, kas, Jēzus asinis ir tikai tās, kas mazgā Le sang de Jésus. Mazgā mums no visa. Le sang de l'agneau. Jēra asinis. Voilà, nous prenons une douche. Un tad mēs tagad paiesim zem šīs Jēzus asiņu dušas. Šī brīdī. Nous avons fait ça déjà pendant la messe au début. Mēs jau to darījām svētās misas iesākumā. Et nous prenons cette douche est toujours là disponible, tout le temps. Bet šīs svēto asiņu duša ir paredzēta mums visu laiku, nemitīgi. Et le pape Jean-Paul II a dit, Svētais Jānis Pāvils II teica, avec certitude, ar nous sommes pārliecību. complètement nettoyés et purifiés par le sang. Viņš teica, ar pārliecību mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka mēs esam mazgāti Jēzus Kristus asinīs. Il n'y a rien de ça qui reste. Nav nekā cita svarīgāka kā tas. Complètement propre. Pilnīgi tīri mēs esam mazgāti viņa asinīs. Il fait vraiment brainwashing, comme on dit en anglais. Viņš patiešām mums mazgā pilnīgi visas smadzenes mūsu domāšanu. Mūsu domāšanu. Et on peut prendre cette douche pendant quelques secondes, pendant une minute. Mēs varam šo svēto asiņu dušu pieņemt 1 sekundi vai minūti vai pat pusstundu. Et puis, troisième point, Un tad 3. punkts. on a besoin de sécher. Mums ir vajadzīgs, lai mums būtu sausi. Et qu'est-ce que c'est? C'est la présence glorieuse du Père. Un kas tas ir? Tas ir mūsu Dieva godība, kas ir klātesoša. Il est plus fort que le soleil. Tā ir apspīd mūs daudz spēcīgāk kā jebkura saule. Donc nous nous mettons devant ce soleil Kad mēs esam šīs saules priekšā, de notre papa, Dieva, mūsu tēva, debesu tēva saules priekšā, nous prenons un bain de soleil. tad mēs pieņemam šo saules dušu, saules vannu. Et vous savez que sans rien faire, simplement être là, on peut changer. Un pat neko, jūs zināt, pat neko nedarot, tikai esot tā kā tagad, mēs tiekam izmainīti. Quand on est nu devant le soleil, on devient brun. Kad esam fiziskās saules priekšā, mēs kļūstam brūni. Quand on est devant le soleil de Dieu, Tad, kad esam Dieva saules priekšā, il change mon cœur, Viņš maina manu sirdi, ma tête, manu galvu, mon âme, manu dvēseli, mon psychisme, mes émotions, manas emocijas, psihi, mes pensées, manas domāšana, mes paroles, manas vārdus et même encore mes. un manu pat fizisko ķermeni.